Prva berza gramofonskih ploča i opreme za gramofone organizovana je proteklog vikenda u srpskom pubu u Čačku. Organizator je Nenad Zlatanović, koji je nakon obilaska brojnih sajmova u Beogradu i okruženju poželeo da tako nešto napravi i u Čačku. Ideja za organizaciju ove berze proistekla je od toga zato što je došlo do ponovnog interesovanja za vinil ploče i slušanje muzika sa LP-a i ideja je bila da ovo približimo mladima, da bi oni videli šta su ploče i ostalo. Berze ploča se održavaju svuda po Srbiji, od Beograda, Novog Sada, Niša, Zrenjanina i onda smo smatrali da i mi kao Čačak mogli bi ovo da sebi priuštimo, da dođu ljudi sa strane, da izlože ploče, da potražimo neku ploču koja bi nam ovde možda nedostajala, a s obzirom na ovoliki izbor stvarno mislim da svako može naći nešto za sebe. I želeli bi da ovo postane tradicija, da svakog meseca ili svakog drugoga mi ovo organizujemo. Ja bi ovom prilikom zahvalio Žani i Zoranu koji su nam omogućili da iskoristimo ovaj prostor, a smatram da je to baš prostor koji je za ovo. Berza je okupila oko 20 kolekcionara iz Srbije, ali je bilo i gostiju iz Sarajeva i iz Crne Gore. Podgoričanin Boris Purić, kolekcionar je ploča više od jedne decenije i njegova kolekcija broji skoro 3000 ploča. Isključivo se u našoj kući sluša muzika sa ploča, nema YouTube-a, nema digitalnih izvora, nema čak ni CD-a. Prosto ploča je najvjerniji, najbolji nosač zvuka i može sramota reći, ne hvalim se, ali 6 gramofona je kući, nekih 2 do 3000 ploča i prosto to treba koristiti i slušati svakodnevno. Ovo je jedna od ljepših berzi zato što poznajem ljude koji su došli iz drugih gradova, vidim moji prijatelji iz Beograda, iz Kragujevca, iz Niša, dobro domaćine iz Čačka, iz Novog Sada i prosto suština je u tome da se mi okupimo, da se nađemo, se družimo, da razmijenimo ploče, neko nešto prodaje, neko kupuje, ali nije stvar samo u tome, već da se mi zbližimo, da se družimo i da pravimo tu mrežu kolekcionara. Tako da za prvu berzu ovako organizovanu Čačku ovo je sjajno. Sudeći po broju kolekcionara i broju posetilaca, ljubitelja starog dobrog zvuka sa gramofonskih ploča, prva berza ploča u Čačku bila je uspešna. Mnoge posetioce dovela je nostalgija. Obzirom da je vinil nešto na čemu smo odrasli, moja generacija i vreme, tinejdžersko vreme mog doba je počivalo na vinilu, obzirom da se u godinama posle toga život jako ubrzao. Mišljenja sam da trendovi koji su nakon toga naišli u vidu CD-a, streamovanja muzike, obzirom da je reč o daljinskom upravljaču koji je vodio celu priču, mislim da su se ljudi umorili od brzog života, da su poželjeli da kad im prijatelji dođu, njihovi najmiliji, da jednostavno sednu, otvore taj vinil, obrišu prašinu, sipaju gostima piće i puste na tenane da muzika uveseljava društvo onako lagano i na pravi način. Osim starih ploča sa prostora bivše Jugoslavije, na berzi ploča u Čačku bilo je ploča, odnosno najnovijih izdanja domaćih i svetskih muzičara, a naravno bilo je bluza, džeza, roka. Ima bluza, ima vrlo zanimljivih izdanja. Vidio sam da su ljudi kupili neke vinile koje ja već sam nekad imao na vinilu, sad imam na CD-u, na primjer grupa danska Beat Fitter s kraja 60. godina, od 66. do njihov čuveni album Meet You There, gde gostuje Alessis Correr u kompoziciji čuvenom blues standardu Stormy Monday Blues. Ima još i od džeza, nisam toliko zagledao, ali ima i Hot June i Grateful Dead-a,
tog nekog roka. Derek and Dominos, čuveni album Leila. Kolekcionari kažu da se cene ploča uglavnom kreću od 5 do 20 evra. Rariteti su skuplji, ali ih je sve manje.